Ikaze nshuti bakunzi baza kwetu news, mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe ku murongo wacu mugari wa YouTube za kwetu news, namwe mutarayikora nimuyikore kugira ngo mujye mubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Za kwetu news muri nkoramutima zacu muhawe ikaze. Muri iki cyumweru twibukamo abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Ibuka Ayishakiye Naftali yagaragaje ko mu myaka 5 ishize hamaze kuboneka imibiri irenga 125 y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ayishakiye yagaragaje ko hakiboneka imibiri hirya no hino mu gihugu y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 30 yahagaritswe, atari ko haracyari itaraboneka. Ati kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwa hari imibiri yagaragaraga, leta yashyizemo imbaraga irashyingurwa, ariko hari itarabonetse. Kuva icyo gihe yaba mu bihe byo kwibuka no mu bihe bisanzwe, abantu bakomeje kugenda basaba abaturanyi babo gutanga amakuru y'ahari ababo, ariko bigenda bigura intege. Kugeza uyu munsi hari imibiri myinshi itaraboneka. Hari abantu benshi bakivuga ko batarabona imibiri y'abacu ngo tuyishyingure. Ni ikintu gikomeye kuko nko mu myaka 5 gusa ishize hamaze kuboneka imibiri y'abantu barenga 125. Yagaragaje ko ahazwi nko mu Gahoromani hakuye imibiri y'abarenga 90,000 n'ahandi mu tundi turere hagiye hakurwa imibiri myinshi yari itarashyingurwa mu cyubahiro. Ibyo bigaragaza uburemere bw'ikibazo gihari, ariko icyo dushima nuko nubwo twatangiriye kure hari intambwe igenda iterwa. Imbaraga zashyizwe mu kwigisha abaturage ntabwo zapfuye ubusa, kuko niyo yagiye iboneka hari amakuru yabaga yatanzwe n'abaturage cyangwa indi ikaboneka ahagiye gukorwa ibikorwa remezo. Yagaragaje ko abaturage bazakomeza kwigishwa no gusabwa gutanga amakuru kuba yafite mu rwego rwo kugaragaza ahakiri imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi batarashyingurwa mu cyubahiro. Yagaragaje ko urwo rugamba rukwiye gukomeza, ariko kandi amadini n'amatorero akarujyamo mu mikorere yayo ya buri munsi, mu kwibukiranya ku bakristo babo impamvu zo kuba bagaragaza amakuru nk'ayo nk'abakristo. Ayishakiye yavuze ko mu mibiri yagiye iboneka hatanzwe amakuru n'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, bityo rukwiye gukomeza kwigishwa no kwegerwa. Umuyobozi ushinzwe gukumira ibyaha mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Ntirenganya Jean Claude, yagaragaje ko hamaze guterwa intambwe mu myumvire bituma bashobora gutanga amakuru y'ahari imibiri. Ntirenganya yasabye ko abafite amakuru ku hashyizwe abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bayatanga, kuko iyo bimenyekanye barakomeje kubihishira nabo bashobora gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagaragaje ko kuba hari amakuru y'ahantu hari imibiri yabo agihishwe bishimangira ko abakoze icyo gikorwa bagishakaga. Umuturage wo mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye aherutse kubonwa imibiri irenga 2,000 yagaragaje ko benshi bagishira amakuru nk'ayo ko bagomba gukurikiranwa. Yagaragaje ko benshi nubwo bavuga ngo barireze ariko batabikoze byuzuye, kuko usanga badatanga amakuru ajyanye n'ahashyizwe imibiri yabo bishe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngaho rero ni urugendo rutoroshye rwo kwibuka twiyubaka, ariko twibuke twiyubaka dutangira amakuru ku gihe. Za kwetu news i Kigali, mwari kumwe nanjye Merewe neza.